ubundi abanyarwanda benshi bakunze kumwibazaho bagira bati uyu mugabo w'uruhanga rutatse amasuso y'akataraboneka n'imisaya miremire kandi y'imfura ufite igihagararo kiranga rudasumbwa maze bigatuma arangaza abamureba, uyu mugabo ni muntu ki mu mateka y'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda? Ese ni irihe sano agirana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku buryo agaragara mu bukwe bwa Perezida Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame bwabereye muri Uganda tariki ya 10 Kamena 1989 yambariye umukuru w'igihugu nka garçon d'honneur cyangwa best man mu mvugo z'amahanga? Ese ubundi uyu mugabo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahuriye he? Bahurira kuki? Uyu mugabo ubundi ni mwene nde wo kwande? Ibi byose n'ibindi ntakubwiye mu ncamake nibyo tugiye gutatura akantu ku kandi muri iki kiganiro, turebere hamwe imirimo idasanzwe yagize intwaro uyu mugabo bigatuma kibukwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ubundi amazina ye ni General Aronda Nyakayirima. Yavukiye mu karere ka Rukungiri mu burengerazuba bwa Uganda tariki ya 7 Nyakanga mu 1959. Yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba wa NRA ariyo National Resistance Army mu 1982 ubwo yari arangije amasomo muri kaminuza ya Makerere. We n'abandi barwanyi bari bayobowe na Museveni nuko bakuraho ubutegetsi bwa Uganda mu 1986. Aha ni naho yahuriye n'umujene wari ukiri muto ari we Paul Kagame ubu usigaye uyoboye Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'iyo nsinzi rero, General Aronda Nyakayirima yakoreye mu rwego rw'ubutasi ndetse Perezida Museveni yamugiriye icyizere amugira umuyobozi wungirije w'urwego rukuru rw'ubutasi rwa Uganda. General Aronda yakoreye inzego zitandukanye mu gisirikare cya Uganda zirimo n'umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu, bigera naho muri 2003 agirwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kuva zakwitwa UPDF. Umwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu General Aronda yawusimbuweho na General Katumba Wamala muri Gicurasi 2013 maze agirwa Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Uganda. General Aronda rero yagumye kuri uyu mwanya kugeza tariki ya 11 Nzeri 2015 ubwo yatabarukaga azize indwara y'umutima. Icyo gihe yari mu ndege imuvana muri Korea y'Epfo arimo ataha asubira ku ivuko muri Uganda. Natwe reka tugire tuti Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Uyu General Aronda na Kagame bari bafitanye umubano wa kivandimwe nk'abifatanyije mu rugamba rwa NRA rwo kubohora Uganda. Aba basirikare bombi kandi bari mu nkingi za mwamba muri uru rugamba. Ubwo habaga umuhango wo gusezera kuri General Aronda, Perezida Paul Kagame yohereje muri Uganda intumwa zimuhagararira zari ziyobowe na Sheikh Musa Fazil Harerimana wari Minisitiri w'umutekano. Ubutumwa bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku rupfu rwa General Aronda bwagiraga buti: njyewe na guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange twakiranye akababaro gakomeye kuri uyu wa gatandatu urupfu rwa General Aronda Nyakayirima. U Rwanda rwifatanyije kandi na Uganda muri ibi bihe bitoroshye by'akababaro. Muri ubu butumwa Perezida Kagame yavuze ko General Aronda yari umuntu wacaga bugufi,
ukora akazi katizigama kandi mu bikorwa byo waharanira gukwishyira hamwe kw'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umutekano wabyo. Itariki ya 10 Nzeri muri 2024 igisirikare cya Uganda na Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ari abasirikare bakoze igikorwa cyo kwibuka General Aronda Nyakayirima nk'umwe mu basirikare babohoye iki gihugu mu myaka 38 ishize. Iki gikorwa cyabereye muri Munyonyo Commonwealth Hotel gihuriza hamwe abasirikare bakuru muri Uganda nka General Muhoozi Kainerugaba n'abahoze mu gisirikare barimo nka General Kale Kayihura hamwe na General Henry Tumukunde. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasobanuye ko mu buyobozi bwa Ronda umutwe witwaje intwaro wa LRA ariwo Lord Resistance Army mu magambo arambuye aribwo watsinzwe burundu maze wirukanwa muri Uganda. General Muhoozi yagize ati General Nyakayirima ni ingenzi ku mateka yacu bitewe n'umusanzu yatanze mu ituze n'umutekano bya Uganda. Mu buyobozi bwe nibwo UPDF twatsinze LRA tuyirukana muri Uganda burundu. Uyu musirikare yibukije abaraho kandi ko General Aronda ariwe wagize uruhare rukomeye mu kohereza ingabo za Uganda mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, agaragaza ko ari umuntu waharaniye ko akarere ka Afurika y'Iburasirazuba gatekana. Natwe rero dusoje tugira tuti Imana ikomeze kumutuza heza iyo mu ijuru. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.